Tublut na mata kami talung, tapi tupit na mata kami talung. Katinggal temayang, katinggal ja'bur, katinggal zikir, katinggal telawud, katinggal ibadat ba kami kah kaya no, tusuknya mong selamat tinggal, selamat jalan. Habis. Jadi katinggal je macam hanalian, motor tinggal, rumah tinggal, tanah tinggal, sawit tinggal, belang tinggal. Habis nali. Babak jaro tisut mendung. Nancin kedua nu nyanyan isut. Onai gomuh nyanyan menyaja iko maka dah je iko. Tanda ji ilu ngampu ilu nan. Dah je ijo. Nah, upo yang nak batu boy pindah mandung. Motor yang mewah nyanyan tinggal. Tanyo cuma tiplek saga yang 11 mili. Dijaga fan jumnya urinang limong lapis kasih sunat-sunat. Kamu agam leh lapis kena kasih sunat-sunat. Yang baje kamu lemarinya yum minang kadan tu 500 ribu nyanyan nanali. Anta jo kugo pe tim tu yo ke dan yo juga. Tinggai. Yang kenyang gekeun ayat alhaqumut takasur. Dan nampak malam pun raweh kayaknya ngebaca kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bina dapat melalaikan tanya. Hatta zurtumul maqabir sehingga tamang dalam liang kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Pahana kapikir ya Allah. Bak dua ga dong busana. Summa kalla sawfa ta'lamun. Dua ga ulang-ulang. Pahana kapikir. Itu yang dengar ada fikir ke sawit. Maka kajinya hana trip leh, kaji fikir-fikir. Tak nu kalian hi malamnya wajah-wajah bah pilung wajah-wajah mencurigakan mendung. Hana trip leh kam ninggai. Yang model tubik dari rumah sok silap model kiri hilangnya hana trip leh. Tipak-tipak ile namu balik silap kapek ke berusuk. Ya hana trip leh kam ninggai. Atau batuk gelah, atau rudah gelok. Yang kan ada ini. Bodoh dan tetap tamih hilai. Baru bodoh. Yang nanti beli. Maka jibek melalaikan tanya. Dengan harta, dengan dana. Tinggai. Icok lengan yang kedua. Dari meninggai di Penang. Icok ipu orang kampung. Yang kedua. Ipu pesawat. Ipu motor. Ipu musuh motor at-ut bak jalan. Ipu truk rumah. Ipu temu langkama. Disut baje. Disut cincin. Disut kalung. Disut mandum yang berharga. Dipindahin. Ico iya bakmon. Ipa sola ember. Ji hoi orang kampung yu semano. Ji ya klik-klik rayu. Yang semano mak. Yang semano ayah gop. Ji dua yuk mau hiklik gerai. Mudah buah cat. Habis kita nomai langsung tarik mete. Lih kita nomaya langsung tarik mete. Memang cik lagi yang gayu dalam agama. Tapi yang pada pegah tanyanya dipengen oleh keluarga kuburan. Icok dari Penang, dipuoi semano, pegafan, semayang, ipeduk terbahu, ime ujrat. Terus ujrat, ipeduk. Itu nurung langjrat, itampung manyet, pasolam liang lahat, run tanoh, tup puduk bate, puduk kaya, plei, cok ciri, cok dika berangkat. Wahai suami lun, wahai ayah lun, wahai anak lun. Lun setia ngondron batasan kuburan. Selamat tinggal, selamat jalan. Lun lo jauh. Sayang tak ke perumoh, kubu setia. Sayang tak cat ke lako, kubu setia. Orangnya kenju lah piu bumuyuyuwa.
mati. Nah urang nyak duk dalam kubur. Pada jo. Nyoronyo kanyo sayang long abang long kunju. Yang balik ngajar putih nyai kelom. Na melanya yo maya tu. Pegah je mana kapu. Setia perumoh ngandanyo, setia isteri suami ngandanyo, setia anak ketanyo, setia ayah ketanyo, setia mak ketanyo, batasan kuburan. Leuhnyan, leuh tok kubu, kabeh dua bu. Maka nan pegale Nabi, ledrongan yang gebile Allah telah maudip, dua diwa balik, sidro yang jak sajan tanyo. Yang wa balik so harta keluarga yang dibawa balik. Yang jak sajan so amal kebaikan. Nyan yang tutut tanyo. Cuma nate taudip nyan di antara ledrongan teh yang le tamicah. Pu yang le yang bawa balik, pu yang le yang jak sajan. Yang kenyan, orang pegah betul pun. Jangan orang pegah temandum sama temandum yo. Kaji hanapum laleli, kiamat na dua, na kiamat kubra, na kiamat sughar. Kiamat kubra goncang bumi, idza dzulzilatil ardu dildalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Guncang bumonya mandu-mandu, ibu dah dari tanah, bergunung bertuh, laut di tengah, belian mepok-pok, mataura mepok-pok, safan-safa, bumonyo sari, tacok sesuatu yang bulat taguli haidang le, nyampan sari, sobrak sari dengan keramik tengku, lebih sari lom singa. Tacok sesuatu yang bulat taguli haidang, nyampan sari dunia. Nyen hanale kasafan safa gitu. Habis. Makajinya kiamat kubra, nyo kiamat sughar, mati tanyo pajan. Nyan yang yo tu. Mati pajan. Yang kenya yang yo tanyo. Kejadiannya tengah persiapan te awo ke dalam kubu. Hana mudah ya tega cerita kubu kan barang mangatnya. Idonya hawabu jawa dapu, suum pede base, hanase pede pangen, pelengan jak gede, pulom idonya. Pele bantai cok bantai, pele deka leun deka, lang kubu pu dan cok. Wiunun ku tanah. Tetapi tablik tapukan. Uwunun kan, uwiyakan, tapukan. Yang nak cikli. Sebab Nabi ahli Nabi kuburan. Urang dalam kubur lagi tamsilan urang karam. Urang karam lam laut cuma apa gelake? Gelake ban, gelake papen, gelake bantuan, gelake talo. Urang dalam kubur kan? Urang dalam kubur gelake nan apa? Doa sedekah, doa sedekah, doa sedekah. Nyan yang gelake. Bakso gelake. Bak anak, bak ayah, bak perumah, bak orang kampung, bak karabat, bak saudara, bak keluarga. Nyan yang keharap. Inonyo teman-teman mek-mek kok lengan tu. Takkan mati so pengon. Belum lepeng tu kok lengan tu. Tak ada telefon. Tiban pak bos. Tu biar udai lagi no raja iya siat. Atu biar ni. Demon ngon truk menimong ro. Pengon tanyo sampai poleh malam. Dua inan poh cakra. Pa meninggal siro lang kubutan liwajak. Kejap begaduh tak pelaledo dengan orang yang wa balik, tak pelaledo dengan orang yang jak sajan. Kaji kiamat, ingat kiamat. Geyu bayang kiamat, ahwate tamong roraya hanya geyu bayang kiamat. Kena dia tamong roraya, nyo malam uronyo megang, mak megang. Abih mak megang, maghrib engkau. Roraya kan? Lih maghrib petasu, malam raya. Ini marjun. Takubi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nyan su takbi malam raya geyu bayang su sangkal kalah. Sangkal kalahnya kalau geyu mantang atas lumung malaikat Israfil.
Raya babah sangkal kala ubi do nyanyo raya babah. Babah trompet. Golong geyup. Entuk sabah masa baru perintah yuk. Maka tegeyup bertahap. Bertahap tegeyup hingga. Tetuk perintah yuk. Ini golong geyup. Raya babah ubi do nyanyo. Raya babah sangkal kala. Wate geyup suara ji suji gekisahkan. Wahai tulung-tulung yang ancu. Wahai tubuh-tubuh yang ancu, kembalilah engkau ke hadirat Tuhanmu. Kembalilah engkau ke hadirat Tuhanmu. Nyan su sangkal kala tengok. Nyan urang dalam tanah tersud. Tersud aja. Nyan tersud sangkal kala. Nyan lagi kulat yuk jumpa.